Danas govorim kao neko ko je rođen u hrišćanskoj tradiciji i moram da kažem, posramljen sam. Posramljen sam jer ono što su apostoli Isusa Hrista želi da prenesu svetu nije bilo ovo. Njihova misija bila je ljubav, mir i pravda. A šta smo mi učinili? Hrišćanske zemlje su kroz istoriju prošle kroz ogromne promjene. Nekada su se vodile vrednostima vere, ljubav, pravda, mir, ali s vremenom moć i politika su preuzele kontrolu. Hrišćanstvo je postalo alat, a ne suština. Šta nam se desilo? Izgubili smo odgovornost. Ljudi su počeli da slede sistem, a ne moral. Kapitalizam, imperijalizam, geopolitika, sve je postalo važnije od ljudskih života. Danas svet je na ivici. Treći svjetski rat može izbiti svakog trenutka jer moćnici ne žele mir, žele kontrolu. Ratovi nisu slučajni, oni su planirani. Ljudi su samo brojke u igri dominacije. Godine 1945. Sjedinjene Američke Države bacile su nuklearne bombe na Hirošimu i Nagasaki, ubijajući stotine hiljada civila u trenutku. To nije bio čin odbrane, već demonstracija moći. Tokom 20. veka evropske sile nastavile su kolonijalnu eksploataciju, crpeći resurse iz Afrike, Azije i Latinske Amerike, ostavljajući narode u siromaštvu dok su njihove ekonomije cvetale. 1999. godine NATO je bombardovao Jugoslaviju bez odobrenja Ujedinjenih nacija, uništavajući gradove, infrastrukturu i živote nevinih ljudi. 2003. godine SAD su napale Irak pod lažnim izgovorom, destabilizujući ceo region i otvarajući put za trgovinu oružjem i naftom. Hrišćanske zemlje su bile najveći trgovci oružjem, prodajući ga državama i grupama koje su kasnije koristile to isto oružje za ratove, terorizam i ubijanje civila. Droga koja je uništila milione života često je bila deo tajnih operacija, korišćena za kontrolu populacije i finansiranje ilegalnih aktivnosti. Eksperimenti nad ljudima nisu prestali. Od tajnih medicinskih testova do zaprašivanja hemikalijama, od blokada koje su uništavale ekonomije, do kontrolisanih pandemija koje su zatvarale čitave nacije. Sve pod maskom zaštite. Trgovina decom i organima postala je globalni biznis, a mreže koje stoje iza toga često dolaze iz istih zemalja koje se predstavljaju kao zaštitnici ljudskih prava. Najnoviji primjer, 22. juna 2025. SAD su bombardovale iranska nuklearna postrojanja, tvrdeći da sprečavaju razvoj oružja. Iran je osudio napad kao kršenje međunarodnog prava, dok je Izrael podržao akciju. UN upozoravaju da ovo može imati katastrofalne posljedice. Ali ovo nije sve. Agenda 2030 se sprovodi pod maskom održivog razvoja, ali iza nje stoji nešto drugo. Digitalna kontrola, ograničavanje ljudskih prava, nameti, praćenje svakog pojedinca kroz digitalne identitete i financijske sisteme. Digitalni euro nije samo valuta, već alat za kontrolu. Ovo nije sve. Ovo je samo deo onoga što se radi u cilju dominacije i bogaćenja. Apostolska misija nije imala za cilj osvajanja, ubijanja i eksploataciju, ali mi, hrišćani, dozvolili smo da se vera pretvori u alat moći. Koliko još toga treba da se dogodi pre nego što otvorimo oči pred istinom?